Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ki officer jong katanat PWD, katanat PHE investigation, bat na ka Greater Shillong Water Supply Scheme, ha kalai poi terik risau ar hajar puar, kila her jirip ya kasurok na dok maulai petrol pom, ter hadok kalat, badon ulum jintep, ha maudat baki, syuaban siang rong na malba, kani kasurok kala pendik syabapalat ya ki ba nong let nong wan, ba ya ki kali ki bajuya nya kani kasurok, baro ar pusok kentah. Kani ka jing hiar jurip jong kini kilai teli kita nak terikam ke sorkar jela, kalong nadian ka jing khot ngobha jong ka hinya trap youth council, maulai circle, ban jurip ya kalenter jong kani ka surok, balati batep ya ki pipe jong ka Greater Shillong Water Supply Scheme. Hadian kani ka jing jurip, u president jong ka HYC maulai circle, u ba dan bok lang kharling do, ulai thuo baka seng ka khamil inti baki ni kilai teli kita nak terikam jong ka sorkar, kin pitikna baka jing siang rong ya kani ka surok, kan urlong lo shen, khnang ban pensuk ya kalai kawan jong ki pipe ba ha kasnong maulai. Tengok anak dia kontak terjing, mengambil sedang nak kakam mentah, barang kena orang mentah, kalau kini kita cerita orang ini, di wilayah pusat perhat yang saya kertengnya, train itu, itu barang beri obat bentre kan ya, kalau untuk quality work film tu welding, untuk leakage present nara, dengan istirahat kita perlu train itu, ajing begini, sendela naik ada cocok dia. Ya, pinakom no. Kung no, namarngi pale yu kene ko building dengan kom no. Probably ketika kalai jong upay pero kala larin. Tega kini ki kom leng jong upay pero kilalong expose overground. Tega pajeng ya kali shrum shrum pero to. Sebab dia leakage. Kan simpor ba ang mga lai kram ba ni. Kada ilaban ay nga teng na mga lai. Uy teng la say man na. Tre. Kamu kakam ngami kanan. May je kateng itu bre. Deban dan la kelintiwan blackness. Yuni ne yunuro. Man ka biang ka wi. Nana ko spot tenda. Spot tenda means emergency. Jadi kontraktor iwe lah deh, kenapa complete shop restoration work dan ini iwe ibadah jenis saya cong kami kalau road upaya kok petrol pom, kenapa complete saya kita kipai lah, semua kipai jadi investigation dan kenapa restoration juga dan kenapa complete kita kaba taksa. Nama nak tu kerjanya kuat, bahagian dah play kipai, kita restoration works dan kita go ahead bagi bandli pipe dia. Kowe kedai tolong ba kuslap. Teng men miet la slap hapa stop no. Pula wash no slap ru ki kendo impak yo ban le ba restoration. Dalam ban le ka kam ngro. Kapun bet ki pipe ki bon palat hang ne. Akan nikas sai ke banwan sa. Petrol pump ki bon plat ki pipe ki balong crossing tika jinjara i haban le manual dia anji sebida. Dalale JCB la jendat no i pipe dan ni hak prepare so. Imla ban go ahead with ban proceed akan kam ban ong bet ban inya chakmat bet untuk kam ihaban detail saya tiba ila personal
Lagi target bet ke Cinsha, ni target September tambah kala takar daw slap tingi haban complete no mentai. Dia stang arsi bengin complete ya udah tambah haban pendep saya ke restoration. Di mentai tengam tarai ban slim show namal ba kaslap rularang. Tin haban le no urut. Te nagaliang tung pildi kuma PE nanti nepo FCI kaya di jurong yung stroke kade like kilometer ke bangin lagi ke BMBC te sila i ke jingkat ke jingpra di stroke te kumpan suam no buat tray rukla day ban tray te ngi hap sulong no pedang bre bangi up ya ka por berkaya jongka PC mar kuma PE nata baki le ki pipe te gilong support jongka surok te larang istang nung iya kanika kam jongka BMBC nang tabat kidon kini digital su benya na po katay ba connect bat ka highway te lada kalik pada na kini pipe te kanam long hi su namar ba kat competing experience jumi na kapildi bat ki staff jonga kalong ba hadin gilali ki pipe ki le biang ka testing agan ga leak tem na leakage keladan leakage ami biang itu ka layer ka ba restore lagi hap ti biang hap seal biang hap fix biang nakaliang jumi tingi dakwa kalat di line departments ki PHE kamtam nakila long ready ban ano ini sino ikipat dipi bat ini no sakmat ka kam ganiti nadu ka work program bagi IPC ru tingiru nakapors ka pori ya contact ya coordinate bet ki SDO jongka PC bet ki GE tingil ay ka por kala biang soba day nang tapi sa iya kedak bisdang nang tin po siya which means kaban kran bagalong ba silut kini ki leakage markarong ganwan umunta te kini ki stretch baro kini ki kontraktor ngilong bakan kamkloy tinakaliang jongka PHE ya kini ki jingle kini ki main part balong apo surok ru kata kambut kin kamkloy namar bangin yo le garong namar gindayo le ay garong halot ki trends kita kambut masale ke BM mat komisi oh lada kala adap ka PHE tingin dokumen hinmar kani diga ayom bangin tray ya ka rong tingi kwa ya kata hi namar lada kadon ke leakage masong pis ban niat lada kadon ke leakage king dang tray rong tingin pelat ting itu jaka kumba don manu ong re kanam long maka kan sa stambiang itu ki metal layer jungi kan sa penmi yang itu siap bedi blindage kanam don gadis kan tapi siang yang ke BMBC kaba ka BMBC kamut pinyo e riding quality nginem yo ya ta bangi trang ni ka pildi tingi abstang ni ka signal lagi bikin ong ngila sil ngila biang mit gipai tingi ni atus kemat em ya katate re ngila ya wan hi sa po site ngila ibo ngila ikai hi ya ki bikin le ikai ka berkam tingi siang kenang mit nomor belai bakan lat ya kini ka traffic mata ka way ka government ka pech kemat ni kemnu ban stop ni ka congestion ngilak nang menbit genre ya kita ka quality bing yo ka jing tre tingi ya street gila kaliang jing office bagi di ban shoot hi tambang di ban shoot tan pada ban kok di blindage ma gitu di ban seal ya gitu clear gitu don metals te kat competing pet jing ta te kam ya phang de ni activity ba hamula de chen mi yo ka gitu pesan kira ka tu ka full right road ka te ka tu pada menta kalong ba ni ele kat la kadiai bangin you concentrate chua ka kari chui kani ka kari chui kamut ka bayat ki kali both side te ka jingslam hang tu te galong beti kan doktor ki kham suki indian te walakta nak liang jingi la pressurize te time to time inspection la lagi te gidon at ki naka like kilometer la adat kumba siteng na kata pon 8 kilometer la adat siang te bentar gerang itere sitai katahi tingi push nagliang jingi ka department bakin kloy kini kontraktor kini tre titahi tidak ni jakar bang Islam kendiat namarba hadian bangi lap ga surok ka baga galok untuk tingi approach di department nang tangi approach di buriu bikin ay ngi ham kicaka kendiat ni yo penhe surok tinga supmen ban ya tu ni ru bagi di try di bagian turu ki menjur ka jinga ben yang tap bin ay di kendiat bingin ot ya ka ini yo ke proper drainage kanala ang tabat ka health department ru ka kumbi inspection kin ay ke penro bagawet ini yo so to mentai ka ski like Patrick yang pada Oktober arjam nang liang juga HVC ngawat circle
ila penlong ya kini joint inspection tak bang ila khot subha ya ki officer ki engineer naka tanat piludi naka PG investigation division lawan BNE harikat naka yang juga Greater Shillong Water Supply scheme lawan mi na I way of ibadai EGE de ngashko pani thui pi bandang leng jong ke choi simolai circle ngilai jio ki complaints na ki bopun ki dok shong shnong ki ban chi pedeng kam ban lek ban wan la bang surang la kalong ki bayat dak ni la kalong ki bayat kali de hakan riu trik jong u jeleu jong 6 tahun senam ngilai yo ban ikendo ya iba kan mudai kong I executive engineer java social division tinglai kran sibut ke ibat I te hendrai ka syukut no ka jikran namar ba ngem sumlala ban ikendo saya kini kiwai parlok badan haka terat PHE nomor baku melong hi kapilu di nadok ketu kepor ke ong ba nging la damang ba ya kini kesulok long round road mulai ke ba sedang nadok mulai petrol pom hadu on depo yeng mane jongga balang presiden mauro ladap ban sanction ban le daka BMBC bat le si kata kesulok kata kepor kan long sya ke ba itnat bat ngila ban ya nujor bat kini national highway road Hendrai ke ba ngi kran atu kasngi ngi iba nakliang jongka department kam simna laban pun kongo ya ki we par ki department nakliang peludi kam simna pun kongo ya ka PHE bahkan maramot syai ki pipeline sama bakidan na bleng jong ni pipelines ki ba kadang ka leakage jadi terdang mentang kasngi naliang jongka HY singi khotlang kalau along ka spot inspection ban yu idol jong ki kemat teman-teman ngasukuman banang liang jong PHE kabamot na liang USM engineer mana ula UI ida jong kemat kat nutli kilikage kabangi nyau na dong nanti na pom mulai madabiki narastran ter hadu hang ne bar hang he romro kadang das kue per kilikage te nang liang jong ka Greater Shillong ro kilate ho pa ka likage kadai ka jongki kalong bet na do interbuji sidrong te hongi kemangi I mendai mensengi isu tu ba kaji penyaj omi kadai lembaga investigation division tinggi sukumen ba nang liang jong wen ki officer ulok pedang ba kadon sisa kajing bombhun ha kajing pentre ya kenika kam lomba kontraktor bat ula terwala ni ula thot ling ba nangi ba la de yo gi brek bobyang an le no dom dam la nen step no ini kam nomar bangi su ba haka haini ki kinat por beladap kinong lek nong wan la dengi kerani ki driver local taxi ro kila ot la knyum dan pleng jong kir ki ong ngimpan se bang haban sim no ya kador ya kabangi sim social si sporting ka ngi haban sim no ar sporting ka namangi la haban ya first guest kan ge ki ong ni sura te nasusun ai la dengi ya phai den hai ti por liur dak jut bo islam kanung jo ki jing accident jong ni ki arshaka te ngi phai ro shi kinong lek jeseng man ki ki khimdiat panai bla dap ki kinong lek jeseng hakaba kimi ki khre na yeng ban lek jeseng ren poi hakajaka ba ki kini leakage kawan ka kali kaya setiap 4 lasik ki hapli phai na shi kini ki jing ot ki jing knyom la ne ki jing pan I jong pat ba shangi de man ta kasngi nang leng jongi ngila thot lang ye kini borok like department kana ba kin sut ko bat kini I ba ka department jong ki tre kam kum lo leng bang de kesoro mulai long round ro te hari ke por menta ngisudot ke jing kerpa hot ke mapitep mentang la di port lang men hari por liur kadon ke jing kte kadon ke jing skit jong ki arshaka la ne jong ki kali ro la ne ke jingam jong ki trok herem da port lang kala dan sa pumpung ki menong di dukan lakam telishu di dukan pipet ni stan bos mena kila ker sedik plastik di transparent plastik te ke jing ketu jing kerpa ka jong hi nang leng jong ka HWC mala sakal kalong ba por khoi kini lai kli department kidai bandan ya kata gaji sukhya ba ka jong por sukumen ba nang leng jong ka pludi menero kiti dani bentang hang te ha janlom jingtam Presbyterian Cemetery hang te kila ayek te bentang ba kandon kadrin napo bat kan ya footpath na jong bat lesi kandon ka jing internet ya kinong shong jong mulai anda ladap ya kenika BNBC wo